please raise your hand who got so. Nanti waktu comments ke produce nampo. Kalau so thanks yang tuhan ke naik capek po long pun. Abin please ke long ji fake abang, kumat abang please nak tungke long deh. Jika orang mana, di nang tungke belak background nang high secondary pun nang tungke tak stream yang tung art science commerce. Mana ningkat kena ke blank cilo food job nang tungke lah so first time udah tungke tak. Kat tu long kita lakukan kita ini non bagaimana tu si first time experience long pun. Nampak saya kat dulu. Kita tu long jadi excitement tu iba, dua pilih. Oh, lama si joki, mana joki. First time kita lalu, lalu so experience kita kita tang ke potang tu masih ada. Lasi dorkar pick lah wood jadi and your one wood is very important. Isi wood lasi pancelar hai guni tu. Lasi non tu macam non kira bagi upcoming MLA election si first wood. MBC is tu macam hatu ke wood job long po. Lasi halas so pagda nanti masih confusion tu pada tak so training nanti tu maintain tu ni. Lalu jo. Untuk lalu tu macam non bagi kacili naik macam kau laso pilih aso kacil top nangkok. Laso kacil top nangkok ke kasih apa kacil lagi? Ini tu umpan nang kacing hon. Laso bela macam tu asam angkat pilong. Laso askim ke tu lagi. Itu kopai. Lalu laso bagi lagi di itu macam halat chief minister amang kauman mata chief minister election apa kacecah. Aku tenang itu misi pre scholarship ST pula sebab tu minority scholarship tu lagi student tu pan lagi mana lagi kelas 10 lele aku tu lagi apply tu loh. Halat so scheme tu ni bang doping, ada lagi online si apply. Halat so na scheme tu. Nona bagi nana tu Charlie Woy tu, pada nak turun tu lagi, metang apoles principal si barang po, nak dimong si beneficiaries, kilom tu nengah bang skobang people te, halas so tengsi, kiduk te people tu. Sem, di first time kilom tu nona, nak tu kuson lagi feel ni. Nanti tu account khulilo pe nanti tu account account khulilo pe lana ke thapte pe nasta first time lo pu pe nana tu doi ate mane ne laso non ke 7,800 abhak tum ke doko tu mathai 7,800 la pu the ave dia la tu ke 7,800 is such a big amount hit tu ngai mon lagi anu 7,800 pe nana kam claim email lagi nang tu kitab pen cenglok lan tu mada asona kam lagi kita klaim igun hasona wat lu tu lang bila lagi high long kali madi admission dah tu aki joy ben sigilong kitab dah aki joy ben sigilong la tu yang anaro aning ji tu puta mid day meal dah people lang tu tu students tu medi lagi matha tu payment nahi Charlie tu payment nahi aki joy school government school aki joy ko ila aki joy kitab aki joy uniform le ko matha rong mang kali dono tu long pola so poisa bange pen hok hedian pen hedi hok eding non gitu me arabon thang mati di ala medun doktor ang thang lo lage tu ke inning celang tidak posta inning hang son doi tahala ta nam nang posta kepada hok hedian pen la interaction long program sa party lama pilih nak kok themane tum dak elected non IMC dak tu BJP pen sike hai non scheme pun BJP pen sinangan pi la sikati no ribang la hello katu we fantasi non wood ke jok ceki bang nak gap tu do tanang first time ke tu make nak tu manang curi bang ke non ke jok ke bang MLA election ke tu budung full amate BJP sar fansi wood pi mata fansi la nakang hon bang phale tu tin ni den nei do tu bang nang tham tap nang tham tu long tu sana kelang ke CPDC lagi a party bote lagi BJP a party so jadi skim no bele ka party tu kan nangke cak pada behre ka belo kilo ki lagi ka implement ki lagi BJP a party pada behre ke bele ka party ke tu senang itu main makai asyik spektrum nang thanam uji nang thanap tu uji senang itu makai nang bi praktikal Temane APSC party tu langsung scholarship nang PP ma nang PP Congress party tu langsung scholarship nang PP ma nang PP bele ka party tu nang pi haya wilo lagi nang cak pada behre ke lasi bi